umthandazo ubalulekile into yanjalo njalo into yanjalo njalo umuntu besilathi umuntu othandazayo unezinto kodwa ngifuna ukwakha amakholwa ekuqiniseleni emthandazweni kodwa kunezinto ibandla elingenamthandazo alinazo leziphiwo fivefold ministry ngoba nothi yazama ukuvuka athandaze ozama ukuba ngumthandazi kwenzeka lokho njengalokho kunomama owayegulelwa ingane yakhe nomkhuhlane wayebhizi enzi assignment yokuthandaza abiza uJesu ethi Jesu ngifuna ukuzongenisa kwami naye ingane yami ikhwela ngamadimoni inomkhuhlane bathi kutholakala ukuthi kuyizi uJesu azange amnaki wamignore wamziba